دما خوش بد برنامه دریه دین دا جاره کدنم به هفرنه میوان ما ایرو هلبسوان کرد ادیب چلکیه ادیب چلکی حتی نها دو دیوانوی هلبستا در کتنه یا یکی بناوی شف سترانین زید سال 89 در کتیه یاد دو اجیا گو ایرو مجارا برنامه مب دارا چل آواز حتی نها سه چاپه در کتنه چاپه که 2010 ده لدهوکی یا دو اجی 2011 ده چاپه سی اجی 2012 ده در کتیه گلک جواد بگو وی دریا تکست استرانان ر ناست کن بهتر جهل بسته ایرو لسر سربوریا ماموستا ادیب چلکی به گشتی امی دوی برنامه دراوستن تو بخیری هاتی گلک سپاس که حریم امی جه دارا چل آواز دست پی بکن و جه ناوی وی بری گو ام بین پرسی خوی درباره جنا نگاریات بکن یعنی دارا چل آواز گلو اب ناو یعنی تا نیویساندی هر چندی تا پیش گوتنه دای خویانی کرنجی لیش بو تماشاوان ما هن کی بهتر درباره وید خودی آگاهی بن چما دارا چل آواز وکی تا آماجه کری کاک حلیم ستکستا سرانه دنویسم تایبتی وداوی من گلک گرانیان نویسین خوب برده سر تکستا سرانه دارا چل آواز افناوه منجه افسانه و چروکن فلکلور کردی ورگرتیه پیوندی هیا سترانه وش برچی گلک آوایا تیتا وگیران اف شروکه لی دو آوا بو من گلت بالکش بون ایک جی آوای دورا بهدینه و ایک جی آوای کردین خراسانه دو رنگیت جدا تیتا وگیران لی ناوروک داویه او تشتی منج دارا چل آواز خواست هر یک تشته دارا چل آواز دارا که افسانه‌ایه و گرانه دورا بعدین دا حاکم کشمیرزا محمد داخواز که بیشتر اگه تو چقدر کش دارا چل آواز بوم بینی از داخواز تا پیک بینم و گرانه کرد خراسانه دا کچکش برای خود خواست بیشتر لازم تو بومن چقدر کش دارا چل آواز بینی هر دو روایت دا وصف این دارا چل آواز نزدیکی هفن دارا که بی دارا که افسانه‌ایه چل رنگت آوازا دجانیتن چل طایت بیوهی چل رنگت آوازا دجانیت و جانا چل کوتر تینا سر چقیتوی طایتوی تو چیروکک تایبت جوی مثلا هجمارا چلی رهیه گلو چل چما نه چلو دو یان سی چل افسانه کردی دا گلجا دوبارت بی yani netinet sembola tişteki ya hama dbe yani şuru vekir net taybeten yani herkes bu şunu taybet dve tiştek hebi dbet mesela çünkü netine mesela ve çeleği verde haya dbejin müruvek kefte çelxane çel roja evet sofizme de haya tişteki naxu tene roje yani qasbeket xu yani dusekete mevija dxu و آویت خو پشت روزا چلی وقتی خلاص بود چلخانه خلاص کرد درجاوی مرتبه یا تصاوب بلندتر لحاظه چلخانه چل روزیام ریاجی هیا چل روزیام ریاجی هیا بهیداریه و ناف کرده داشتی گله جات بلکی تبهیستیه یعنی کچکا گله کجان بده بجنی چل بسکیه چل کزیه بله افچله هیا اما شروع بکنه چیه و شهاتیه بنگه هکی دینی هیا دبي يعني ابجي مشاركه لي براستي جي قال لك النافروكا برتوكا هاتي دا امن هافغر سرجيا نيغاريا تام هنا كي فغرن اميدي ياجي غندو دردوري يعني مالباتا قلت جي دهاتي تتك لياوي ب امبيجن ب استرانين فلكلوري بكلابورا كردي تراث كردي تشتين وها هبو قالوغو ولو برفرهي تبري خدا تكست استرانا و يعني سودور قرتنا جوي دولمندية تراث وكلابورا كردي هنا كي بحث زاروت يا خبك بايوندي هبويا بس بيك اس خازم بجمتا قالك زحمتك ومروف سرجانا خو باغ عندك زحمتها اللي هيك بو ديار كنا عندك ديروكا او بيويسا مرو بيجي مرفت كاريت وبحث كات سال 1957 الجندي چلکی سر به قضا آمدیه پارزگاه دهوکی آن بجن ولایت دهوکی باشور کردستان از آدم دنیای و خواندن خو دهوکی دست به که من خلاص کیه پشتراجی
كلية يا شريعتي بجن الليسانس الزانينجها بغداد من تمام كي صالة هشتودية بشترى دي اس هشتودية شو ما نافش مرقي دكاك الفيدري شونا كلية شريعتي على قوي بمالباتي هبو يعني مالبات ديندار بون يعني من متخاص في إشارة كم سال بسيارة إيكي بابي من أش بنامالك ديني ما بابي من ملابو وبابي مجي ملابو براي مجي دي سال خريجي كلية إمام أعظم ملايا يعني إيش مالك أيني ما بابي من قالك هلبستين فقي طيران ملايا جزيري الشيخ نور الدين بريفكاني هلبستك الشيخ عبد السلام إيكي بارزاني اف هلبسته اجبرت خواندن و آوازین درویشی کردی کو اف ناو من لیدانی اف آوازین درویشی اب آوازین درویشی کردی خواندن من گلک شوان و گلک هلبس وان دنجی يعني یه کلاسیک کردا من شوی بهستینه و آواز و ملودی و او آوازین کو فقیه و ملا و المزگفت تقول درویش هاجد بعد دفیرا تقولن اف ناو ملکیه آوازین درویشی کردی باقي او ازبر كربونه نجو تكستي واين نفيسكي نفيسكي جهبون مثلا شيخ صنعاني نفيسكي هبو هندت بس نفيسكي جهبون هندك شيء جبر دقوتن يعني البيرام تتي بشكاتي دا مريدين بارزان هين مريدين شيخ بارزان تاتنا نكمه دا بجني ما مساكش كلام اخو بيت الشيخ صنعانيش مرا بيجه هنا كي هريما برزان هنا كي آلية جغرافي متخصص الناس فيكم تشلكي بوده چلکی بسر آمدیه ویه چکاسی دوره هرما برزان الویده دکوی درست ناوراسته روش حالات آمدیه ناوراسته نیواره ناورا بارزان و آمدیه بارزان کوی روش حالات آمد وجا بیگمان يعني باندورا شيخ بارزان جهبول سر دوري و طريقة نقشبندي و مريدن بارزان و تجي جريداي وي طريقة يان بابير من بابم بخونه بابير فق محمد اكش مريد الشيخ عبد السلام بارزاني بو بابي من قال جاب ما بحث كي بابي مخرج بيج نزيكي 17 سالي بو قوي شيخ عبد السلام ايكي يدوي يكو سال 1914 تركيا عثماني الموصل اعدام كري شهيد بوي بابي مجي اوديت بو زاروكين خدا وجا اف باندورا يا ديني و تيكل ديال هزرانه طويل دفري بيغمان باندورا خود سرمجي هشتيه من دەستپێکی حەشت هەلبەستێ و نویسین هەلبەستێ و حەز بەرکردنا هەلبەستێ کریە ئەڤاب تایبەتی ئەف هەلبەستە ئاواز بە تێدەگوتن یعنی گەلێک ئاواز مانە بیرا من دانە هەندێک ستران بێژە مش بابێ خوب بهێستنە ئەvê باندور هشک و گەلێک ئەدەبیاتێ بێمەگرێدان ئەمێ بێن سەر وان سترانە ئەمێ هەنێکی ینی لوان هەنەرمەندێک گۆسترانی تەژی گوتن ئەمێ واژی ینی ناس بکن لێ بەری وێ ji بۆ دژینانیگاریە دێم گیابوون جەم حەشتێ و ددوا و چونا جەم پێشمەرگاش بەر بویەرێک مەسەلا یانژی دەرکەتنا پرتوکاتەیە یەکەم ژی دوێ دەمێ دەبوو شاوا چێ بود سالا حەشتێ و نەهادا هەشتە و دویە ئەس چوم نەفشۆرەشێ بۆ پێشمەرگە ئیدی ڕەوشە کوردستانە عێراقی باشووری هەنزانن چاوا بوو ڕەوشەکە گەلێکە دژوار بوو ڕژێمە سەدامژی هەموو چەک کاتینان بوونە هێلانە کووردا هەتا داوی گەشتە چەکێکی میایی و حەلەبچە مەسەلەکە دیارە جەم هەر کوردێکی هەر کەسێکی ئەم توان کاودانەدا یعنی ژیانە خومە بەرەسەر وان سنوورە و جارنە داخل چوونە ئیرانی و تاتینەوە و مەقەرێت مەسەر سنوورە هەبوون هەندر هەبوون و خوشی و نەخوشی شوارەشەدا ئەم بەشدار بووین یەتوی سەردەمی حتا سەرهەلدانا ساڵا نوتوئێکی نوتوئێکی و بۆ جارێکە دەم هاتیممە وەک پێشمەرگە ئەم بەشداری سەرهەلدانا بوهارا نوتوئێکی بووین و ئەو دیوانە توشت بری شەف سترانێن زێ چەمەکی مەزنە دووری بارێ دوو چەم هەنە کوردستانە باشووری کوردستان جێ گوتەلێ پێشمەرگەتی دکرد دۆرە چەمێ زێ بوویان گەلە جەهامەکە نە پتر ژیانە گوندی یا کەڤن یا بەری هینگی من هەلبەستەکە هەی سەر زێی مش بە هەندێکی ناوێکری ئەو جا زێ مەزن هەیە و زێ بچووک هەیە زێ بچووک دەڤەرە سوڕانە و زێ مەزن دەڤەرە بادینە چیت بیتە سنوور من بەرە هەولێری و پارێزگەها دووکی کەلەکارەسین ئاغا و حتا دگەهێ دیجلە ئەف زێ من بەحسێویە شەف سترانێ زێ ئەو خو سترانێ شەوێ تنەنە ستران هەر وەختێکی تێنە گوتن شەوێژ بڕۆژێژی بەس من ئەف ناف اختیار کرد کو هەلبەستێک تێدا بناوێ شەوستان من گوتی ئەس حەش شەوێ دکەم ئەو دیوان هەمی هەلبەستە ئازادە ئەس حەش شەوێ دکەم گەلە خەرک حەش ڕۆژێت کەس بەس وێرەدا من گوتی ئەس حەش شەوێ دکەم
ومن ديار كار چما شبي حز دكم يعني او دیوان چاپک جێ دەرکەت چما لێ دیوانە دن سێ چاپ جێ دەرکەتن وها چما وها بوو او كاودان شورشي بون گوندكي سر سنوري كسانا عراق ناف شورشي ما چاپ چاپ شورشي دسبيكي بون بدائي بون و كاودان و امكانيات بيچي بون وي سردمي واصا بون يعني كيم جي بلاف بو اللي هوصا نشان زياتر ام چاپ بكن بلاف بكن بس يادي وقت مهاتن مثلا بشتي بهارا نوتو ايكي و سر هلداني درفتن چاپ کنه و بلاف کنه و آزاد بون چه بو هر تشت ایدی داخواست سروی دیوانه وقتی چاپ کردی گلک هبو او بو جاره که ایکتیان ویسکارم کرد جاره که کو سپاسیوان دکم 2010 چاپ کرد جاره دویش بنگه هلالش چاپ کرد سپاسیوان دکم جاره 2011 بود جاره سیجی 2012 تلویزیون وین تیوی چاپ کرد سپاسیوان جدی کم داخواست سر هبو زی پیوندی بسترانه و انتشار خلکی مجگل حس استرانه که تکساس استرانه از بجم بارا بتری برهنده بله تا ببرفرهی ولو بری خدا مثلا تکست استرانه بریز پرسا تکست استرانه بک من پرسا استرانه و جی ویل جم کردان بکرا یعنی تو جی استرانه دل جم کردا چاوا دنرخینه شما وقاسی گرینگیه ددن استرانه مجارکا گلکا یا برفره مروفت کارت لیکونیت برفره است ید مزن yani ser çeket mürft karet çendin lê kulînê majistêr û doktorayê servê mijarê biket lê gelek kurtî mürf xwe bigire şê behs bike ez karim tenê wek pêşekiya dîwanê de min behs kirî stran dîwana Kurda ye ka çawa İbn Khaldûn ew nivîskarê navdarê Ereb dibêje helbest eşşe'r û dîwanê Ereb helbest dîwana Ereban e beramber wê min gotiye درست استران دیوانه کرده استران گلک جهه که بلند هل جمع کرده برچی از دبیجم کو کرده چره دینه بونه شکوین دا سردم بیجن اسکندر مقدونی و بلکی کون ترجی بس اندی دیرو کو او جدر دیرو که دست مکرتی ما خواندن سروی دمی اسکندر مقدونی و حتی انها کردستان میدان شرابویه بیجن اسکندر حتی دوری وقت هاتی آوستا وقتی دولت فارس جو شریواجی خل سر چمیزه بو آخرین شریواز گل داریوش فارسی و لشکر ایرانشکان دیو سر چمیزه بو آوستا پرتوکا پیروز زردشتی سر 12,000 پوستدگاه هاتو بو نویسین همو آن بیجیم پرانیاوی اسکندری صوتن او آمای سردم ساسانیا هندك شو او بوستين ماي كوم كرنو او اوستا ماي او باش ماي ما بس من اگر جهك بو ميدان شرع سردم اسكندري من بنا روش حالات وروش آوايدا ونهان من بين داگركي كردستان وي سردمي وقت جهك بيتا ميدان شرع هر تشك تتويران كرن وجوان تشتاجي بتايبتي پرتوك كتابو پرتوك تين ويران كرن يعني اوي روشي درفت نهي لابو كردا كو تشتي خو بنويسن بپاريزن ميدان شرابويا كردستان كرد نچار بونه بري خوده استرانه هر تشتي خو ديروكا خو شريت خو خميت خو نخوشيت خو استرانه دكم كيف عليك وي نيجي تنه يعني باواي كيلو ملتي مت بالا خود دي گلكي يعني چاوي خو يعني بكار ناين بهتر گوه خو بكارتين يعني گهداري كرنه هەگەر مرۆڤ بدە هەمبەر هەفتوو هەژمارە خەلکێن گۆ تخوین هەژمارە خەلکێن گۆ لسترانە گۆهداری دکن بەلکی تشتێک گەلێکی هەژمارە گەلێکی بچووچکیان ئێ گۆ تخوینن مەرۆر ئاخفنەکە جوانە پرسەکە جوانە وەک من گوتێتە لە دەستپێکی باوەڕ بکە vê mijarê mirov dikare yani û şirûvekê navê yani lêkolî çendîn lêkolînê berfire û dîsa jî her nikare diristî mafiyê bide mijareka berfire belê çawa يعني بيجمان بس كرت نشار بونه يعني دبيت مثلا كو ويجا هر چند بيجن يعني خاندوانه كتابي بگشتي يعني بلكي نال ولاطيمه الجهان يجيب خاندوانه پرتوكا يا بيجن يا سر کاغذي گله كيم بويا انترنت پیدا بويا اميرندي پیدا بونه ليه دبيت كو افيرا وشيجي سر كودا بتايبت باندورا كبيت اواتد بيجي بله من پرسا تایبەتمەندیە یاژی تایبەتیە تێکست استرانێک کردبا یعنی تە هەلبەسێ دەست پێ کردووە
يعني بالا خود دين جدارة الآواز ده همو سترانن يعني تنيفسان ديجي بكيجا ستران كيجا هنرمندي قوتي وشروكا تشتكي يعني آگاهیم پر باش جی مثلا دوی پرتوکه ده هنه افته فهم کرن جی چما سه جاران هاتیه چاپ کرن چه تایبتیه تکست سترانه هنه تپرسا کر برسوایی درستایی نوها فرصتا دو پرس جدار کفتم یا ایکی تا چوا گران یا خوب از تکست سترانه بوچی مستران هل بجات من برای خدای روز بروجه بلکه از گلوی دیتنه نبم یا هنده جاد پروگرامتا مدیتیه که هلبست مریه یا برف منه دچه خلکی وی کم بویه و بلکه روز بروجه جی کمتر لهاتیه لی مایه هلبست و خلکی حش هلبست هیچ کد مایه بس کم بویه اگه بیشین باجاره کی کرده آن گنده کی کرده ده کس جه هلبست حزب کن گهداری لهبن بوسترانه همو گندی همو باجار حجترانه دیگه بقولدار و خلکی نورمال همو خلکک حجترانه دیگه هنا کی وک هلبستفان خیانت به هستی خورناک دما تبیجه خلق بهتر لوی گهداری که وید خوازن از هرم تشتیگو خلق لی گهداری کن بنفسیم نتشتیگو هندك خلق دخوينين يعني بيبا خيانتي هنا كدناف دكا وانا دس كارتينم برساتا جالك جوانا جي خدا هندا جوانات مروف توشيوي دودليه عربي بيجن ازدواج يدبيت يعني ستران تشتكي مستران هالبجار چونكو دا پیاما من زو بگهی تا خلکی برای سترانه هر تشتی هالبزوانی وید هالبزوانی بگمان وید او پیام بگهی تا خلکی او پیام چواری دا بلاوی واری دا بی بس هر کسی که نویسکار بید وید پیامایی بگهی تا خلکی مدید دوره که گلک پیاما مزی گهی تا خلکی و سترانش بخوشی وکی مگوده جهه و جهه که بلند الجم کرده چکی پر قیمت بها داره اف پرساتا داویه کری بله هندک جانا مثلا تتخازی هلبستاتا برکی گلکا کور بی تتخازی گلک سنبلا و تشاب کار بینی پاش دی برای خود اکش تایبت مندیت سترانه اوه کودوی گلک لغز و نپن و نهینی و تشبیه مجاز و اف زو تیدا نبن که سری دزی یا سری بندکی بر گهداری یا بینری وندا بکی که تشکی جی فهم نکه طبیعته یعنی ایک جتای بدمندی تکست استرانه اول کو تکست بیچکی زلال به یا کور به بس زلالیش تدا هبه و جو هنده جا مروف توشیوه اوه دبه و دودلیه دبه اس بو گهداری بکم یا بخوب بکم وی چاخی از جان وقتی اس نکارم تشتی مدوید در برم اس هنده جا زفرم هلبستا یا آزاد یا نو یا کو اوه بالمدرن یا هندکی مجاوی من پرسا مثلا تکست ستران و آواز کربا تا بحث کرتا گلک جارا از آواز درویشان یه گو اشباو خواه هین ببوم تو بخود ده وان ستران بیجاورو اف تکلید نابرا هر دو آلیات چوال جمتا ساز دب یعنی آواز آماده هنت لگوروی هلبستان یان هلبست هنت لگور آوازا چوال چه دبه؟ وک آواز بگشتی هلبست وان ستران بیج هنه دی آوازه که دانن آن آوازه که خوش جمعان هنه دی بیشن داخواست کن سروی آوازه بوم تشکی تذكرم هنك ميناكا بيجي الفيدري يعني جبر تكليتا قالك هنرمند استرانه استرانه تشلو بوان ريكاردك مثلا او اوازا ددنتا الجوروي هلبستي جوان ردني بسينه يعني جي تبخوا اوازا ددوان و اف هنرمند هان توان هل بجيري يعني او التكست تدقال هر دو نمونه هنا يعني نسبة أوازا مثلا بو نمونه استرانا هنرمندا كردما روشالاتي هاني هنرمندا كا بايا بلنده قالك خدانشيانا من رئيس الله بهنا استرانا كا بناوي گلبارين اوي ميلودي تشيكر بو قدام اف ميلوديا از خازم تل سيرفي ميلودي في اوازي استرانا كي بدا يعمل مقدي باشا ميلودي دامن هندكيو من استران الجور ميلودياوي نكيم نزيده نفسيه او رنجك مثلا بيت هلالش كو هنرمند ما يمازن من رئيس الله بهناك حسن شريف او جو هنرمندكي رئيس دارو بايا بلنده و پشمرگه بويا و رولكي مازن هبويت گشت استرانا كردي دا بيت هلالش من نفسي من آواز بودن ندانا بو او رابو آوازك الجور شانت خوك و شانت برفها هنت آواز دانانه
آوازه که درویشی بو هل بجار اما دو نمونه متقولن يعني متخصص دفرد جي اسبرسا كي بكم تبحثا دينداريه كرو واجمال باتك وديندارتين وها ودماغو مثلا هم جهلات هم جهله حسن شريف دما ستران هاد بهيستن شخب اواي كما ذكرن بيجم حركسي بيت علالش يعني جهداري كريه ولو مروف بالكيش يعني اجمالك ديندار واسلام وها او قاسي گوتنین خوش یان جی تکست استرانه و سترانه لسر ازدایتیه و لسر اولا ازدایتیه اف جو کتی گلو از کارم بیش متا گلت شتاته بس وقت هزرا من هزرا کا گلکا یا کردستانیه یا برفره یا تسامع و هفدو قبول کنیه اف هزرا جی دست پیکش چاو من هات یعنی من پیتا پیکرنا من گرینگی دانم ازدایتیه ايش خاندنا من ياديني هات من بري خداي وقت من الكليه شريعه خان زانكو بغداد كو قرانا بيروس قالك خدمتها زمان عربي كريه بري هنجي عرب قال زراف هبون قران زرافي قريشي هذا خاري ايدي عرب كوم كرن قدسيتها قران عرب كوم كرن سر زرافي قريش وبوز وبنجه زمان ايجتي بهم عربه قال زرافي وان هنا نهاجي لهمو زمان فصحى كو اوي قران بهاتي او كرن من هزار خوی گلو ما کردار چول هنه کو تکست کردی بن خدمت از زمان کردی کرد غیری ازدیاتی نه هاتا پیش چارن زردشتی هبونه ناف کردار لنها نمانه و آوستاجی بزمان پهلوی آن زمان آوستای کفنی هاتی نویسین کو زمان مشترک بنا في ملت ایرانی دا تشتی مای دستی مدا کو تکست اول ازدیانه کو اوجیل تقریبا استکار بجمتل سردم شیخاد دست بید کن یکو سالا 1162 چه بعد روانیا خوده ازید بیشتر کراس گوهریه چند هالبزوانه که مازن دوروبر شیخادی هون و پیراش حیران درویش قاطانی اول گلوی جیانه و پیش راجی شیخ فخری عادی هندکی دیهاتنه اول نزدیک 400 سال بری ملارزی فقیه ایران اوان هالبس کردی نویسینه قول سبقت ازدیانه ناورون که کادینیه لی نزمنه ما کردار بگشتی زمان کردی ها تلویزیون تکسکا کردی هلبسکا کردیه من دید اول گله خدمت از زمان کردی کیه ما گفت پیدویه ام کی برسوکی با اف خلک هنده خدمت کردی ام تشکیل بیم بیشتر تربیت مندی آن یادن جی موجود از دوره که دمازم بومه دوره آمدیه بگشتی قضا آمدیه و تربیتی ام نزیکی بارزانین رباز شیخید بارزان رباز کی برفره بو فرق وجدانیت که من بین فلا و ازدیا خلق دن دیانت جهی هبون بازان حتی وی گرام اف روشالات ناس بریتانی بيجي اتشوم من بس شيخ عبد السلام كده خلقي قدام جو فلا قدام بسلمان بجني شيخ فلا ومودي بوشي وتشوف فرق مريد يدخل فلا ناكتن وجا خلقي مال باندورا كوصادا مزنبو اس في خازم كو نهاجي خلقي ما جواكي ما كردستان جواكي كي برؤولو آين ومذهبه السرفي فيري بازي بچن اكودو قبول بكن فرق وجدانه كان كردستان خو آخا خو زمان خو خدان در كفن بري الهات شكلي خدان در كفن بله من خواست جبرگو دماسترانک تی گوتن براستی گلک جارا نویسکار تکست استرانه یعنی ما فی تی خوارن یعنی دبن سیا هنرمند دبن سیا و دمینه و کسک نزان خودی و استرانه کیه گلک استرانه تجی هاتن گوتن جهلا هنرمندن این ناسکری و گو گلک کس بلکی نزانه بن یعنی کی تو دکاره هنه کی یعنی بحثا بان هنرمند گسترانه تا گوتن یعنی جبو ناسکرینه جی بکه یعنی ام ایگو گلک ستران گوتن یعنی هنرمند زکریا دست پی بکنه و تلیناز و سترانین وک وی تذکر چند مینا کن ولو به هجمیره وك ناف يعني مثلا بخدي جالك ان كاك افستران بيجي ما جالك دايب ما تكست داني جالك هر چهار پارچاجی به فرق وجدانی من تکس دانه هموستران بجه هر کسی خدا نشان بویه و حتی گنجاجی گله جا گازنده تیتا که تو چما ده گنجا از بیش نه چه بتنی ام سلام بدین استران بجه خدا نشان و مازن دوی افکار وانا بردام بی اف گنج مدید شان هن ام بدین گنجاجی الهانی لروش آوای کردستانی روش حالات کردستانی استران تشتی من گله گوتنه وقت اشارت بکری هنر من زکریا باشور
هنامند حسن شريف، هنامند أيوب علي الدفرة سليمانية، وهوسة هنامند أجدر وهبي، الباكور هنامند سيبان خلاط، هنامند ملك روشات، روشاوي كرسانجي، هنامند آلين، هنامند ناري مفقع، وك ميناك كردنة السوفيتي ناتاليا وقالك همي بارشا همي ديال جنجا وديال استراني ما قلتنا وبراستي اف ناوي من نقولتي جاي كنا هنا بيرامن داخل اللي بقولنا شوان كم هميجي هنا من تهجانا هميجي خدان شيانن ووفادارن جديد قال من دا براستي يعني هل جي دشني دبيجن اف تكستا فلانيا و مريض صلاف بهنا خدمته هنا الكرديكيه بقشتي يعني جهه سپاسینا قال لك هنربند جي هنا يعني اسبيرجي قال لك غازنا هاتم جوان تي يعني غازن في رنجي دكن جو تكست يعني كسي جو تكست ستران دنيفسين د كردي د كيمن يعني دما زمان دند زمان ملت دند قال لك كسي بسبور ايجو تايبتي جوتن سترانا دنيفسين هنا د كردي د اف مساله بر كيم تي يعني تو بلكي يك جواني ميناك قال لك كيم جو د نفي دناف هلبستا كردياني نفيسكاريا كردي د تي ديتن بديتن هتا يعني تنبون ياجي كيمبونا في ديار دي دناف كردان دي فدگرتش خود سپیرتش بديتنا من بلكي قالك اگر هبن بس اس هزر دكم بتايبتي هلبزوان ما نفيسكارد ما كردت هلبزوان يعني بلكي او جرينجيا مازن ندا بدستراني كو ستران قالك مازنا رحا كردا ديوانا كردا تشكي مازنا ديروكا ما قالت شي ما جدري قالك تشي ما بلكي يعني بجراني هست جرينجي بونا ستراني نكربي أفا أجرك به وإلا ما هلبس فانت قالك مثلا هنا أفيدكو هلبست دنيسن هلبست بو نويسيني وخاندني هلبست كردي قالك بيج دا شوية هلبست آزاد هلبست سبي يا بي كيشة وبي سربند وبي قافية يعني همي أوقات تنويسين بس ديتنا من أفا يعني كم هسكرن أن كم جرينجي دان بجرانيو رولي سترانه ناف کرده دا اوه بویه اگر اسنابین اگر اکادن یک سدما نه اوجی گلو گاف هنرمند ما ستران بيجي ما بخو حیوان ج وجه کردی ادبیات کردی بگشتی و هلبستا کردی جی زیاده تنهی یا جی کردی ناخوین یا جی نکارن یا جی نزان بخوین او جی نه یک سدما بله دست خوش بسیار اگر جی خدا وکی بیجن چوا وقتی گناهک جان جاک روس اکید بیج وقتی گناهک تیتا کرن تیتا پار وکرن سر سه تشتا پارک یا مروفیه پارک دای بابا پارک یا جواکی بیگمان یعنی نتنی هلبزوان من آله هلبزوانی برسفده اما آله استران بیش بله بیگمان اگر استران بیش خوشی نچید بخول تکستا بگرید اگر هاتو استران بیشه که خود کرا استران بیش و خود کرا هلبزوان خود کرا آواز دانرشی اكيد دسترانويا لاواز بيت چون مروفك نكاريد رولي سيچا و هندك خود كنا در هنري كليب يجي يعني ايك مروف رولي سيچا كارا بيت اكيد لوازي هبيتن بيگمان بله گناهوان اجي دي درباره برهم داريا تد برسك من هي يعني برتغاليا هلبستا كي حشتي ونها دركت اد دوا 2010 دركت يعني چاپايكي دنافبر اوان دجي يعني 11 سال هنا و اساسيات د پیشگوتنا پرتوکا يعني د دو عند هاتي گوتن گوه یا سیاهین درکه وها يعني دما مرول دمید نردوان دمید ريج د برهمداريا كيم جبوچي دي برسوانه دم یا سیه بناوه پیلستان کت کوچرک اونها آماده و یا چارجی بناوه فنارستان هر دو جا آماده نه یکی از سالا چاپ کم یکی سر سالا بود هر دو آماده بود چاپی کاودانت کرده کاودانت شرط دا کاودانت تایبتی باشور کردستانه کاودانت گلک آلوز بون و تولیبونا مجید گل هندک کار سیاسی من کار سیاسی جمعکریه ایدی اوی بگمان یعنی باندورا کامازن هبو که از هندکیش هلبسته و ادبیات دور کردن کار سیاسی یا کار پیشمرگایتی کار پیشمرگایتی یعنی کار چکداریش بوده بگمان بس کار سیاسی جمع دیگه لات کرد کار سیاسی توی دیگه هزا که برهنگار و توی سینگ دجمنه که درنده گیری ما کار راگهاندن ات کرو کار
پرتوکا و نویسینه و بلافکردن شورش او جی یعنی اف مجاره گلکش مرویت گرت بیژن یعنی گلک کس هنه شیانه کار سیاستی جی بمشینن وکی سروکی سنگال لیوپولد سیدار سنکور ناف کرده دا جی گلج از اشارت ما مستیمه کووان رجا امری خودی کرد سلاوت خودی سربن رحال جانوی شاد و رکای بردام فلک دین کار کی نویس کار بو نویسینی ادبی جی هبون یعنی رمان نویس بو یکمین رمانای بس زمان عربی نویسی بو بنابه بطاقه ریا نصیب و نویسینی ادبی جی هر هبون ما موسی قادر قاچاق نویسینی وی هنه بردام و کار سیاست جد که هندک نمونه وصا هنه بس كم النمونه وصا كو بكارن هر دو كار بهفر بربن بارا بتري او كسي كار سياسه ديت سر حسابا كار ادبياته و تشتكي ديجي بالكش تجربه ده هي يعني از تخازم برساويجي بكم دمي هري دجوار ده سيا ريجيما ديكتاتور يا صدام والبرخدا و پيشمرگايتي كرو كار سياسي كروها ودما هاتو رژیم صدام چویاجی آزادی هات یعنی پشتی سالی نوتو یکی ولو پشتی سرهدانا کردان و هون درکتن اوروپا کی جان سالی درکتی اوروپا از باورد پشتی 1995 یعنی مسئله چی دم زحمتیه دلوی داره و لبر خدا و دم گو آزادی هات کردستانی و درکتن دربه تكارج مرش جرينك أوا كود دمت نخوش لما أم بشكدار بوين خوش هيدا بلا بشكدار نبين يعني از برس چما از كمش برگو دنفشه وده چند میوان منی برنامج يعني تایبتی لج باشور کردستان جوی نفشی گوب آوایی کی به نویسکاریا کردی آجی بویجه و ادبیات کردی و مجول بون و اف قدر عوام بو يعني جبروا لهم يجي خاص تسبشكي فين بكم بمساله شيء خدي اگر هنا بگمان بس يعني ادي بركي وكي تكارم بج مثلا مانديبونه كي يجيبوا مر بيتشيت بيت و راست ازاديك پیدا بوله هشتا تايبتي وي سردمي يعني جنال گور خيال او بو ازاديا گو بل باش ازادي بو ما كرد وكن بيسين بله بس كنت بيجي يعني تبيجي نهاجي يعني خو نهاجي هشتا ام بيجي ازادي پیدا بوك ازادي يا هي بس كنت بيجي او كاودانت پر آسایش و تگشتی آرامو تایبتی وی سردمی هشتا درستایی او نبون يعني هشتا نهاجي كردستان عمل بنگه في داگیر کرایه و جبلی يعني پارچندن بيجن روش حالات و روش آواش خو او چنه يعني گلت شرکی گلم دانه بله حتى باشور كردستان جي درستایی او فدراليه هي هشتا وك هندك هزت يعني يت عراقي هند برلمان ده هشتا دام پیدانه پیناکن يعني بس ما بس من أبا كوبيجم تا يعني بتر كاودانة تايبات بنيت كاسيني بون كاساتينات شكل أو هو ليه دي ساجي نهار الفيريج هم هر دوز أخو وجيداينا هم هر بدامه وفيه كي باندور لسر كاريتي نيفساندري كر يعني دركتنا در بو آلي كارج بوغو هنا كي واره هلبسوانية ودور كتنا ج سياسة يعني شكاري پشمرگايتي بچكي هنا كي ببا آلي كار قوت برب آلية دين ببي بيغمان يعني بشتي أس برانيا أفتشي منويسي هلبست أبد همي أوني الدربة ولاتي منويسي برانيا أفتكس استرانا هندك منويسي چند كتك هشتا الولاتي هشتا أس إيراني ام شخصی ایرانی جبون چاخکی بری سر هلدانه لی پرانیا او تکسی منویس کتو وکی والابونه که چید بی تپتر کاری بخونی بنویسی بگمان باندوره که باشه ویه تشتکی دیجی ده تجربه تا نفساندنه ده بالا مکشاند کو نفساندنه هلبسته و یان تکست استرانه که جبوته نتنه او یک گوت هلبسته که دنیویسینه و دلی کولینه جیده که يعني حتاني قلت هلبستك آماده دك يعني أم بحثا مناك كي بكن جو نهاتي وشاندن يعني بحثا استرانا عبد السلام برزاني شيخ عبد السلام برزاني أقول سر دخبت يعني نيزي كويدر كذا بحثاوي بكن وها يعني قالوا نفسنا تكست استراني دكارب بالسدم على كولينيجي لباته بگمان کاک حلیم یعنی وقتی تشتکی دیروکی بیتن بابتکی گریدای اولکی بیت بابتکی گریدای شهیدکی بیت سر هلدانا کامازم بیت بگمان تو پیدوی کو پیزان سر باجاره که مثلا دینوی سر آمده
دوید تو بچی پیزانین برفرح سروی مجاری سروی بابتی آماده بکی که حتی بشی شنی بجا خیال خو بده کار اواتو بری سر شیخ نمر شیخ عبدالسلام بارزانی شیخ عبدالسلام دویه که سال 1914 الموصله السردستين تركيا عثماني هاتيا سيد عدان شهيد بويا اف هلبست برفرها اثر سكنيم سال 2004 من هانوفر نویسیه اف هلبسته وصلت گریم کو دنگه که باش هبیتن او ما اوازه که درویشی منو استرانبیجیگن چرکش سیرانی که مرز صلافنا رکا برنامه بو استرانبیجیگن خدانشیانه خلکی زاخوی نهال زاخود بینه او فول سویدی بو ما استران آماده کرو شیوه کی برفره موزیک که باش ما با هل بجات استانبول ما تو مار کرو ما استافه که سویدی برای کردستان بو کلیپ آویجی بر همه که پر جوانو چه بویه از هیویدارم کو پشتی ما هگدی بتواشنده دو قناغن يعني نيفساندنا و سنة چی پیدویات بلی کولینه هیه يعني لگور لی کولینه تو گوتنان آماده دکیان يعني بگمان يعني او تشتی تو بیجت هلبسته دا دوید راست همو راستی بن يعني بگمان تو ده هندکش خیال خو اخ يسر هلبست تو زانی تو هلبزوانی تو رومان دنویسی يعني دوید تو هندکش خیال خو بخ يسر دیمنا او تشتکه لی دوید او پیزانین تو کارت اینت هلبسته دا همیش راستیه بهن چه تشتید ونایی تیدانه بن اوه وجا بگمان مروف بدوی لکولینا چه سبابتی هاتیه نویسین که تو بزانی اوه مروفه چه کریه چه نکریه آن آمد چوایه آن شنگار چوایه آن مثلا بیت هالالش لالش چیه دوید هندک تشتی حقائق و راستیه سر بزانی وجا شنو بدی خیال خود کار يعني مثلا تكست استراني نتني او هستن يعني هلبست الباتا بيتر ليكولين وآلية وقت مرفت كار بيج رولا عقل رولا مجيجي قال لك خرت د افاكرنا تكست استراني نهمو اف ديروكي اف كده داي مثلا ان باجاركي ان ديروكك ان كسكه يعني دويت تو فانتشتا بيدوي لكولين بيدوي بيزاني درستي اما هلبستك افينيا ناس بيدوي لكولين نيني تو ده توشی ریدانه کی بی تو بخو مثلا ده توشی ریدانه کی بیم آن ده چروک کشته تو ده چروک خو اوین داری بون بجی اوسا بسرمن هاتیه از ده چروکاتا از کمت بن باندورا چروکاتا ده از هل بس کی چکن يعني او محتوى او بدوي لكلنا بس اف بابتن دن افين ديروكي افين جراداي باجيرا جراداي بابتن تايبت وكو تايبت من دي اخو هيا وافستران انها ما اونيت كرجي تو مجبوري هندك دريجي بكي اجا بيجين ستران اكجا سيمايا ستران نو او كويا كرد بيت 4 دقيقه لافسترانتها وكي سترانت كلثوم مثلا ستران بيجا عربه نافدار اكس ساعات بون ما سترانت اكس ساعتي نتشيكنا هزر الفيج تتكرن وقت مثلا تشاين خيام ام تشيكن نهم عندك آماده که نکوب بیت استرانه کادرش بکرمانجی چاین خیام لی اف استرانه ام چیت که اف بابت تبحث جیکی تقولي لی کولیم بدبینه او مبارا بتری هیا ماوانج دريج دبی بیتالالش نزیکی نه دقیقه استرانه شیخ عبدالسلام بارزانی 14 دقیقه استرانه شنگاری دبیت 7 دقیقه نه آماده کین و گلم استرانه باکور ممکنه بیت 5-6 دقیقه مجالك ديجي تلتيد اللي بيشغوتنا برتوكي دل سرسكينيه مثلا سترانغوتنا بقلق زارافايا نب زارافايا كي تاني يعني بيدفيا في كي شي وشما بريجاران ام في مجاري الجم يعني بتايبتي كورمانجي اخيف عند بينن بيترج زارافايا يعني قالك هنرمند كورمانج عمولو بيج الناس تكنغو بسوراني دسترين لكيم هنرمند سوراني اخيف هن ايغو بكورمانجي دسترين يعني بيدفيا سترانبيجيا بحمو زارافايان چیه؟ الدست بيكت قال هنرمند زكريا ما دست بيكر كو ام فيش اوي استرانك و بهردو زارافا و او استرانك تشيكر بناوي كردستان بويا سرودا كان اجتماعي نهار كردستاني وقت خوشي و نخوشا اكسر ويليت خن نيفك كرمانجي ما تشيكر و نيفك بسوراني او نيفك كرمانجي من نفيسيه نيفا سوراني جي حوالي ما اسماعيل خرمالي من رئيس صرافة أمريكا برنامج بوري هالبزوان ما بس تعمل شيء جوي أودي أس قالك بشتوانيا استرانبيجات كم وأس بال ددم كو
همو زاراوین کردستان بیجن داکو یعنی او تشتی هزین سیاسی بلکی نشیانه آن خواستنه نشیانه بکن آن هم دکرنه ام تمام بکن ملت کرد زاراوین کردی نزیکی هف بکن گلی کرد برای کاسترانه کستران رها کردای ام نزیکی هف بکن وقتی استران بیجن ما مثلا حسن شريفة أيوب علي زكريا هاني قالك إن سيدي خدا دوسي استراني سواني قلتن دوسي كي كرمانجي إيك زازاكي إيك هورامي إيك كالهوري خلق استران بيجي مازن دنجوان خوشة خدا نشانن خل دي قدار استراني وان كت بويري كي دي ناسينة كي دجال زراويندن جي پیدا كان أم كرد بيدوينة كو هستا أنا تويل جم كدا بلا أو ببي بلند ببي أم همو زراويت خناز بكين ومن استرانك تايبتي سر زمان كودي شكيه كو نارنفقه ونرمندما هجا نارنفقه استران ديه وهنرمند جنش مهاد علي آوازك جوان بو شكيه من رئيس الله بوان هدو كهنا استرانك برخوشه من بحث زمان كودي كيه كو ام بينج براينا كوري دايكه كينا بينج زارافن دوي كشمه رولي كسي جناف نبه دوي ام وك برا هفدو بپارزين وام همو كردين برايت اكين چه کماسی تدانی نکوپین زرافه نه دولمندی یک تده هیا. بله چند کلمه داویه مانش برولو جزی پرسا برهمه نو بکم و تخازن برنامج بگهداری کرنا یعنی نمونه کیج نمونه تکست تی استرانه یعنی بداوی بکن نه چیل بردسته هیا. گلک تشت بردستم هنر براستی و روجه بدانا کو هدی ام چیت کن هسر سکن وک هل بستا پیشمرگه استرانا شنگاری گل استرانندی و نزیک بونه کو خلاص ببن لأن تشتكي پر بالكش من سر باكور شكريه حزامه بطيبتي بوشش باكور طيبت باكور كردستاني پارچه هر مزنا كردستانيه و 21 ولایت بلکی پتر پیکتی گرانیا کرد الوی دریه دیروکا کرد و کردستان مازن اوه یعنی حتی نهاجی بن ظلم و زورا که مازن دایا یعنی وکی حزکی بو مشکل دا پیشین یارا هنرمنده که جیبکو ام تشکی چیکن سر باکور وکی بستری ویست نها کاک حسن شریف آوازه که گلک یا کردی یا تام آوازین علوی کردی خوش چکریه اونها آمادت که کو البوم اویا 2014 دا انشالله بیت خاره ام سرویت خبتین و تکستی تجمر بخوینه و اسکارم افعل بس باش همه خاطر خوش تماشاوان هم خوازن دوره تماشاوان هجا ام برنامه خواه به گهداری کرنا تکست استرانه با مستعدی چلکی بداوی بکن لوی داره از خاطر خواه بخوازم بخاطر و حتی برنامه کدن هم من خیر و خوشیه ده هونو هلبستوان کرد ادیب چلکی و تکست استرانا باکوی حسن شریف بستریا بناوی باکور کرم افعل بسته دیاری ابو خباتا گلی مل باکور هلبست جبناوی باکوره هی باکور باکور هی دیروکا دور پریا زندانی هی برینا کور فرمان و تالان قرکرن هردم ما حتی کنگی هبن ظلم و زور جود کزین تا دجله و فرات بجن و بالا تا جودی و آرارات تاجا سر تا آمد رنگین جمعی جیانه هاد بوتا خلات علی حریری جزیره و طیران اویندار انتا خالی و شرف خان محمود بازیدی حاتمیر جلادات دا عشقات دا تفمان حیران شیخ عبیدالله رضا و شیخ سعید احسان و بوجاک مظلوم و عقید نجم الدین کایا دلیلا و زیلان بون قلنتا هزاران شهید پرج خلکتا دور کرن کوجبار دجمن نهشتن گندو شونوار گلک قر کرن گلک جواندا شهیدم بگور ناه نهجمار مروف جهوار ناون خویانی تفدا گوهرتن کرم بیانی اسیمیلاسیون جنوساید اسپی تالان کر کلتور دیگل زمانی وک هوی دوید اویندارن تا تف آشتی خازن کسو کارن تا ایرو سردم دیالوگیه لی شرد خازن تف نیارن تا
هر جه سیواسه حتی سرحدان اوه برسوا دجمنه هر جه سیواسه حتی سرحدان خازگینی هاتن خلق کردستان مشه آزادگی لوان پیروز که همبری زوریه بوی سرحلدان سپاس گلک سپاس جوتجی گلک سپاس اوکی پاس اجهر واسه